Chanjin Thakla Khom Amasan Athupite. India Prime Minister Narendra Modi Tuni Manipur Hungzin in Project Bangzat Hem Hondona ne. Vahui TV Vaiphei News and do tezo sening doikim insibai ka hongbuk hi. Chanjin akim zon alangai khom hitiu. Da kal bangzat hem hun mangding a hung India Prime Minister Narendra Modi jo Manipur hung in cheng crore sangli zaget le som lenga ding velman project som le thum te jo hondona ne a hi ban in project pakote ding in song phuna le alane a hi. Prime Minister Narendra Modi in Tunizing lamdak som lekhat ding tomvel Imphal Bir Tikendrajit International Airport a hung tunzon nung in hun kimat na ding mun palace compound na hapta kangjay bung chan hungin hun alamang hi. Ama ahung na tidim road lampi a BJP to sot tu mi bangzat hemin vaidon na thupi takin alavaidon wa hi. Zi hun kimat na ding achun mun chom le constituency chom apat hung khom mi pi sang bangzat hem jingkal ki patin hapta kangjai bung mun in alanga ko hi. BJP sunga politician chom MLA chule minister bangzat hem in awop na mun achun Prime Minister Narendra Modi in tihin again. Manipura tuni ahin khanto na lamle mason na lamkong a ithil mute ho hi mi pi hung tai khom te vote lapi zi ko hi. Hun masalam vai hom tu te Northeast India sunga abi ka Manipur hi limsak lawa ala ko yu kha tu hin chu BJP te vai hom na noya ki pat hin chu akisang danglam tampi mu thei a hi mabana le Manipur ahin mi pi te phatchom na ding na sep di tam tak polut ding in kising sakna aum tai tin Prime Minister in again hi Manipur ki lai da basingi mujhe marathon silai da international dong na bada mamit ki mapi ta na Prime Minister Modi ji, आपकी आयुष्मान भारत ने मेरा जिंदगी बचाया। कईगी किडनी लखों की बगी, कईगी हार्ट लाइन भी बगी, मतलब कि मम्मी तक की मपीता आना तंबशिंदो जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ताकि शुभम्मा आयुष्मान भारत कार्ड, कारण मैं बीजेपी की लीडर, कारण मैं भारत की लीडर मन होगो काला, रुपा लाख मंगा के फ्री द लाइट चलाए ना मैं यहाँ से लाइए ना खाना ना पीट रहे, कारण मैं लीडर मन नसीब भारत ना पीट रहे बा कारण भारत की लीडर बना हतक ये था तरा के डिपान कोविड की लाइना की नारा बवार मतलब मपान खोगा भी आदो मतलब था तरा के डिपान है मी वही लाके आदो नोचिंग किसी मंगा फ्री द पीरियड पर इस मशीन की दमते कोई मां अपन करने की दमते था करोय कई की दमते था करोय और मणिपुर के लोग यहां का विकास रुकने नहीं देंगे मणिपुर को फिर से अंधेरे में नहीं जाने देना है साथियों आज देश सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये मंत्र पर चल रहा है आज देश सबका प्रयास की भावना से एक साथ काम कर रहा है सबके लिए काम कर रहा है सब दूर काम कर रहा है hapta kangjai bunga hunamat zo in Tripura lam zoning in Imphal anusi hi India Prime Minister Narendra Modi in India gamsung muntina tuitheng mu theina dinga panlak na Jal Jeevan Mission noi a Jiribam district ale loting takin sukpi tinahi Jiribam district apat kilometer somlenga vela abon bunji kiti khasite chen na munhi malai a tui hak satna ala jing himale mission noya inso na toti tui donding amuta ji kon mi piten ki pak na thu again o hi ji chungchang ahin abon bunji kho hausa Charleston lamurong in again na achun khosunga tui hak satna tam tak ala jing cho government of India scheme khat Jal Jeevan Mission noya Manipur government panlak na ji ka tuhin khosunga tui hak satna tapoitin again hi और हमारा आसपास जो विलेज बस्ती है ये भी इस पानी लेने के लिए दिल है महंगा भी है मैं डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया इसमें पाइपलाइन जल्दी से जल्दी करने के लिए तो अच्छा हो
Pinoya kumsang ni le somle ko March sim pan in kumsang ni le somni April a hondona ne in mi pite tui donding pi pat alahi Zia water supply scheme noya hin in son som nga tui donding api ahi. Since the time we got this water supply, we are benefited. We don't need to walk a long way to go and take water. As for now, 50 families from this village connected the water supply and many more left to connect, which is going to happen very soon. Jiribam District Hope Sungo Jiri Muk Police Outpost Duty Ball Police Chule VDF personnel 10 Kashara Tui Long apat Diklo taka Hong Lu te kinga Aadhaar card le ILP card te at Suina achun amando ko hi at Suina to kisai achun Jiri Muk Outpost security personnel 10 athil matu speedboat panila kachun pakhat chu hi thelo dan mudo hi zibet chu hilo in Jiri Muk Police Outpost hi namuna Khen khata lampi ting nasan ahoy lo dan mu hi zi lampi hi chuklai hunim chi sukchi to in le haksana atok zinga hi zi he akisai pi tu ten akin theilama sim ding in police personnel ten atak lango hi alang khalamin Assam chule Manipur vai home tu ten long service abolo hi alem chang lo na tampi mu hi poimo pen chu passenger te dinga life safety jacket khatsale mu hilaw ahi z state tani hin akin thailama er guiding poimo ahi tin aged hi Jiri Muk Police Outpost mun enkai tu pen S Nilakumar kiti personal khatin outpost personal 10 jingkal nitakin na asemu aking nai police apat inle aking nai state apatin le longa chi sukchi tote er kaina hoi dewin abolui tuting ahin normal taka duty na sanchi thajing ahi dan le atak lang I Jiri Muk Outpost le jabani ado sia no agi no launch la ko pa check tawna ko ta normal duty tawi ayung nang din khai tan na ko se ga launch la ko pa check tawi ko le dai ko personal mem normal le kasi thar ko ite Kakching Asha workers ten incentives chule entitlement hi kum khat lampi tak lozi ka zani Asha workers ten Chief Minister Officer Kakching Office Maya kiphinna nei bep hilo in tuni akipat na sepna le acholo hi zi kiphinna achun Asha worker khatin again na achun munkhen khata chun Asha sem tu te incentive le entitlement te pi ka hi wangsit tak chu kummasa February akipat khan kakchinga Asha sem tu ten tuni tinga muhinai lo hi zi hi akisai pi tu ten akin theilama neu chabe hilele mu theina ding in vai home tu ten ALP kuntin again hi Somlani Veitina Manipur Vidhan Sabha Kitelna Wangkim Assembly Constituency apat BJP ading ding akising sa Kharibam Jibana Election Management Committee in Agongal Boot Level Kamal Sakhi Committee Khazani in Charangpat Maning Lekain Alamangui Ahong Shangbam Ganga te ina hunamat nawachun social worker Kharibam Jivan in Zinza W Mohori in Zingun Thonaujam Chauba Kiam Makha apat TH Ibocha Herok Pokpi apat Muhammad Hamid Phaudin apat Muhammad Manau chule Sipai Leikai apat Laishram Nimaiten Zihun chu ala upo hi Khovel pumpi ina to COVID-19 na kipakiven bit na dinga mimalin ibol thei thilte ho ngai khok thaka bol chi dingin Vahui TV Vaiphei news lama kipatin ikichilo hi zite cho hila face mask bol jing ding khat le khat fit gup ke ka ka ding mai mit khut sop thing jing ding chole covid dam doi vaccine ke kap thei zo si ki kapa na ki padam le bit takin chi go hitiu avela thupite India Prime Minister Narendra Modi tuni Manipur Humzin in Project Bangzat Hem Hondona ne. Tuni ading it Vahui TV Vaiphei news zi chancho hitai entu te zo silaleng un mangpha.